الأرامية تنتج الكثير من الأفلام المسيحية، والتي توصل رسالة المسيح إلى كل شخص بسهولة. شاهدوا الأفلام المسيحية والبرامج الإيمانية على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع عبر 5 قنوات مباشرة من الأرامية تبث إلى كل العالم. Watch Christian films and faith programs 24 hours a day, 7 days a week. On 5 live Aramaic channels broadcasting to the entire world. 观看基督教电影和信仰节目，每天24小时，1周7天不间断。通过5个阿拉米语直播频道向全世界播出。通过5个阿拉米语直播频道向全世界播出。मसीही फिल्में और विश्वास से भरे कार्यक्रम देखें दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन 5 लाइव अरामाइक चैनलों पर जो पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहे हैं। Hristiyan filmlerini ve iman dolu programları günün 24 saati haftanın 7 günü izleyin. Tüm dünyaya yayın yapan 5 canlı Arami kanalında. فیلم‌های مسیحی و برنامه‌های ایمانی را شبانه روز 7 روز هفته تماشا کنید. از طریق 5 شبکه زنده آرامی که به سراسر جهان پخش می‌شوند. All these Christian films on Aramaic screens where you can watch all Christian films and all the productions through our cinematic films on Aramaic screens.